Ula kashi tarik nailar ahajar paulai. Uba sanshar kemdet ringkat ki bahiyeng. Ulawan mi syakmat ban keren syakilat patai kubor. Ban pensyai hakabede bagajimi kakerteng dawa pisa jong u. Hakakerteng keseng le'no Hanyutrap National Liberation Council. Uba sanshar ulakam ba umdei uba dawa pisa. Hakakerteng jong ke HNLC. Kumbala pau hakilat patai kubor. Bat ula subajur bakajing penmi ya kakerteng ke jong u. Kadon ke shalendat ban syupanan kam bakla. Dakaba shim kabu ya kakerteng jong u. Ulaong ba uladab ban ai ejahar hamaulai police station. Halor kane ban tuat ya kibriyo ki ba penan kam bakla ya kakerteng jong u. Uba sanshar ulaong ba uklam don jinga DEA bat uba Julius Dorphang. U chairman barim ke HNLC. Henry Ushuyade tang marjan shnong nakathan mau hati. Ka HNF isian pat ni kwan hangne ti kai ka ba lami menin deng ka to ka jing sha da wa pisa jung ti kong ana ka liang jung seng hi hi HNF ni la sim khia bhai ka ne kam ana ka liang ka channel si ru ka da panchai ba kam dan bata kam dan kiti bat shwa bangin nya smat ban batai ka ni ke issue ni hoi menemen kilawan hi ni ba sinsha khande ma lawan ko office ngi ban kedu ngi badila wan shahmat man pensyai halor kata ka je kabami kerteng juki jungi bandawa bisa kaleng ki na ki brio ti nakaliang jungi ngasengru ngila da be shong meeting la da be kren media po office pat kai ga bikwa ban sngot hulut pat hadu ka no idei shane imdei ne tai ba le ga ne kam nakaliang ka jungi ru kaseng ni ITV press ki media ban kali i baro kai ga ba ila sha kanno kadai ga bisha na ga dia bam bisha i kalong ba mdei lakut hangi ma game namar ba kidang don so mala ong mantan ar na lain to nakaliang ka jungi kadai ga kam pujang police department ban le ek badan kam ban wa di ban kam namar mantan la da ki ya lamba ke email gi pha shi ga ne ga tai ka police de ban la ban le ka ta ban kam ha namar ka meta ga internet baro khakila location ban wa de baro ila tila da ki send ka email nu ba pha sha da wa bisaru ye kitaru ga de kamram jungi police ban wa de ki video kam de kamram jungi tamangi ngin syarap ka iga ba nakaliang namar bangi ngi don betam de ba ka si namar ba presiden jungi de kusiang ngi ha ban yarap ye ke kam overground na jong ban wa de ki video put nam ka channel si ndai hadu mentang apa bakan syai shi ki ba ba ka channel si kam juda wa pisa hiru na ki do islam na jong mena gi na ong da ngim juda wa pisa na gi do islam jong ter stang kata hi la da ki video ki don kata ka jing i ka jing kwa ban ai ki ta kata ngim tip manu ba ai ru dai na kaliang jong nga so sin kan ba ka HNF ru bat ngi kwa ban maham so sin ki ba pendon kam ban da wa pisa ya haka kerteng channel si lembaga HNF ru ngataru na ka seng jungi ngin wan bangin twet ini gi brio ngi nyatre na mar ka long bit menta ki pulis su di mencim khia ngi ka HNF ru ngi nang ya chmat mdei bagan ong fi syukur tag ni ngin hapan wat su ta gi brio ki ba pendon kam bakala na mar ka don ka pistok ka don ka jinge keren menta ka nang ya chmat na mar don hi gi brio ki ba bam kwa ka channel si bakan wan chmat na man da yo bagawan ka channel si yo ka don ka jingdu nong ni yo nong chatu ni sene tina kaliang jongi him ka sang HNF ni ang not bakan wan hi shikami jo ka jinge keren sok bandon hi kata ka jing shong sok shong san hapdeng kari ba ka chat tu jongi ka wan po ka email jong rupang bala phun yang ada rupang na rum step ba kami teng jong phi ba don ga jing sha dawa pisa iwi kong basa mulai bat ka ba ngimla ban tip kita ikong namar ka teng wi khlem ban shahire ka jaj khlem mata hire ka shumi bi kam ta po ga rupang menin dina kaliang ka jongi kami bat so ba kata ka jing dawa pisa ru kalong ba kami ka teng jong ini kendai mo bat mende tang kataru bat ka jing dawa pisa tu ka jing kenok bala serkai gang i details ngala puli lu dang tun mar ba kadon ka ong wajing ra abor nang ta kadon ka pisaru ong bakila siu mo tina kaliang ka chungi ilong i kwa ken kita ki bri ki ba shale hadu kata pi kin wan chahmat mo klem ka jing ting klem ka jing smit namangan ong shai bit baka HNLC ka da ong shai te ba kamdan benta hadu menta meneru ngala da bekran ba sadon ki ong bana kaliang ka HNLC kamdan benta bat na kaliang ka channel siru ndei tangani ka kam kan syukur no tahangi ndei na kaliang juga channel siru kan yai budden hi kan yai wat hi lamar ba ndei bami tang kerteng jong ni dang don hi ka to kan ni kerteng bami
tina kaliang juga chene f nginwat hi kita tikinu kinu ki basha dawa pisana kaliang ka jungi gaseng lada ki kwa ka jingarap kim dei banti Syakunde kumbala pila juyui ako kini-kila kita buat baladon kata ka jingdawa bisa agak kateng jongama tengah muban pensaya pi baru ki media baru kuwe ba sapreng ka video ba lese kadon syakwe galendan bagi sim fusim ya ka kisim kabu ya ka kateng jong banong banala jong hi na ngamdei mong apa pensaya kata Lawan mereka FIR lu aneh apa Maulai Police Station kaya ba di ba penulang bahkan ni baik ni kateng jopi mungkin tang sisian na hasil bon sien kami kateng jopi bak lengkap betul ka di mana dulu kepada dia ka data help jong ka channel si kaya ba penulang pak pandi ya kata ngar ngamtip mah balik pun kami ke kateng jongah ka benengkong ngai agas isu pak ini mana kan dengan tanggut kadai ka kamkai kan ka basu idit gitu untuk suka ayu mah jadi ni yang ka pawa pokok kebar tengala kala kuliah pokok kebar pak kala desa tek kuntahi marmar ka tuga ju kesing ala lemi sikip kulit te ngamtip nak kata wayu baka misimi kamu nakaliang juga ngalamut ngala IT ya kit kulit ngala li file ka FIR ngadamut kanam pausu te ngala susap swa te minit pat janmit kuntahi te kala pau yang ngala i yang ka lagi resan kebuat mah tengah kapat kadang penelong yang ngadai kata kaya kaya ka daw pesan penulang kita gitu buat sih kamu dah kateng jopi bantu bisa kateng channel si atau bi bidan ke cing dai ke channel kini di dekat channel si kali berkaseng ni banong banjade bagi nanti tempat ke SNRC tempat ki kini ki seng barit bariau ngamdan jingade ya kata kalau kumda ngimyade rabat di ba Julius Topang te kalau kumda kan nia kadi isnong napo sunidan ide napo sunidan kadi ba mata sunong jungi konstitusi lama mauti Cuma kan sudah. Kan kembali lu apa? Begini kita di bagian no IT dai. File komplain di bagian press release nam. Itu kita kasa dompi, kilo. Iparu pak kilo dompi. Bila bermata ini, yo kilo ni kamen cua ni baru. Kalau lagi. anong ipi gawai ka juga kadang red ngadang don meta pesan sinabe te ka ayu ka tapi pulih bahaya ka kuba dadu ba ka sedang mi kan namar kabami benen kadon arjar apruwe ka por dabe te long nanta mensua apor bakami ko kabar kemai katu napa mopar idon itai em renjar atau apa ko kabar te meta i don iso ibe hadin pat kami so ini bak sambal balang mensua kadai kasanla meta kala kiu syaka at polang tangtar ngila sutu bakade tangki kabar bakat kai sudah ngin pala ada banyak kerana nomor email nonton packaging semua ngarung perlai pori ngala pasang di banyak ngaban perkat bah nomor kene kam deka kambar itu kam deka kamkai no nomor kalaya agak kerteng joki kiseng di belakang ya ayo kalau tak banyak kerana ayo harus kata begitu ya lak dah banyak kerana ngala lebih mana kan ban ayo kita kamkar dah nomor ngasule mi mana Jadi